사실들에 대령이 되네 자칙당 유열의 인도 만소 자비칙도 대고라 안에 기저식이 봐. Today we are going to talk about verbs plus yueri into which is ending word, and I'm going to talk in both Tibetan and English. In each part, I'm going to talk in Tibetan first, then English. Tudeba mina thangbo la katu yinayang nga thang yin nyamdo charko kuyo. Nga so tu yin. Labdu ni so tu charwa. Nga tsu kalak se yin labdu nga tsu kalak se charwa sa dewe ma re sa charwa re nye nangzhong che yin yangjar yin ane nye toklok tu yin yangjar yin la toklok tu charwa re nga tsu yiki jang yin nga tsu de mina thangbo re ba yin nga tsu gongse su yin gongse labna dinar re nga tsu jushu che yin jushu lawa de yama doya de travel che la la pyo re ba nga tsu jushu che charwa la che yin nga tsu kecha she charwa la nga tsu kecha she yin nga tsu mixel kyunin mixel kyun char re ba mixel kyun de yo ma re kyun ya ma re kyun charwa re. So for the first person we say yin for the first person. Nye so do yin. Do is the verb. So I brush my teeth. And nga tsu kalak se yin. Again, nga tsu is the first person. And se is the verb. Yin is the companion. Nga tsu kalak se yin. Nye nangzhong che yin. Again, che plus yin for the first person to indicate past tense. Nye toklok tu yin. Toklok is cloth, tu is wash. And it's already done. Nye toklok tu yin. Nga tsu yeke jang yin. We studied. Nga tsu plus verb plus yin. Nga tsu gongse su yin. Su is to make. Nga tsu gongse su yin already made. Nga tsu jushu che yin. Nga tsu kecha she yin to talk. Nga tsu mixel kyun yin. We wore glasses. Ta minna nipa tela karere yin ki tsabla re jar bore. Ane yin chachi ki jala re jar na ko chachi deba chato gire. Perna kyo ki so tu re. So tu charwa re. Kyorang ki so tu charwa re. Kyo tsu kalak se re. Kyo tsu dang kyorang so tenda chikwa re ba. Kyo tsu kalak se char re. Se charwa tela ane se re. ane you all ate food. Kyorang ki nangzhong che re. You did homework. Kyorang ki nangzhong che de nangzhong che charwa re ba. Homework re ba. Kyorang tsu tuklok tu re. Kyorang tsu ki tuklok tu charwa re. Tu re. ane ke ki yike jang re. Studied. Yike jang. ane ke tsu gongse su re. Gongse kalak su charwa. Kyorang ki jushu che re. You traveled. Reba, jushu che charwa re. Kyorang tsu kecha she re. Kecha she charwa. Kyo ki mixel kyun re. Mixel kyun charwa la kyun re la kyo re. Ta kyo dang kyo tso tenzo minna nipa chagire. Second person la re jar go kyo re. Ta second min nipa te la minna nipa te la minna nipa te su la kyo re sana. Kyo dang kyorang tso ke tenzo chigba re ba. jar kyo re. Te jar sana 대자소나 아니 그래 자식 기제라 데바 레저고 비래. For the second person to indicate past tense, you have to add re after the verb. 그 is soju re. 그 is you, which is second person. Soju is brush your teeth. Re is re indicates past tense for the second person. 그 is soju re. You brush your teeth. 그 kalak se re.
You all eat food. It's already done. Kyoranki nangjong chere again re after work. You did homework. Kyorang to you all tuglok tu re wash your clothes. Tu past tense re. Keki yiki jang re again re. Ketu gongse su re prepare dinner. Gongse su again re. Kyoranki jushu chere re after the second person. Kyorang to kecha shere. You all talked. It's already done. Kyoki mikshel kyendre. You wore glasses. Ta minasumba. Minasumba te la yang chikpa chikya re. Kongki so tu re. He or she brushed their teeth. So tu re. Tu plus re. Choche kalak se re. Kalak se is kalak se labna kalak sa charwa. Reba. Acha ki nangjong che re. De la re re dwa. Garo ki tuglok tu re. Tu. Ani tenzin ki yiki chang re. Yiki chang past tense. Re. Ame gongse se re. Again re. Kongsu kecha she re. Yangjar she re. Chokpe mikshel kyun re. Chokpe ki mikshel kyun sar yin tu. Chokpe mikshel kyun re lap kyo re. Kongki so tu re. Which is he or she brushed their teeth. So tu is the verb and plus re. Chocho. Chocho is the older brother. Chocho. Chocho kalak se re. Kalak se already done. Kalak se plus re. Aja ki nangjong che re. Che plus re. Garo ki tuglok ju re. Ju plus re. Tenzin ki yiki chang re. Yiki chang plus re. Ame gongse su re. Gongse su plus re. Ashang ki dushu che re. Dushu che plus re. Kongsu kecha she re. Kecha she plus re. Chokpe mikshil kyun re. Mikshil kyun plus re. Ta tadawa. Now it's present tense. Tadawa te la ane minna thangpo la nye so chuki ye. Katu ye na yang chatsiki je la ki ye jargo ge re. Dwa nye so chuki ye. Ane nye so chuki ye la tada jirang so chushin ba. Dwa nga tsu kalak sayi ye. Nga tsu kicha shi pe kap so saki ye lap ki dwa. Ye na yang yigi tipi kap so sayi ye. Dwa nye nangjong cheki ye. Nangjong cheshi ba. Dwa nye tuklok chuki ye. Tata tuklok chushin ba. Nga tsu yiki jongki ye. Nga tsu yiki jongki ye. Yiki jongshin ba. Gongse. Nga tsu gongse soyi ye. Ane gongmo kalak soshin ba. Nga tsu dushu cheki ye. Nga tsu yama doshin ba. Nga tsu kecha shoki ye. Nga tsu kecha sheshin ba. Nga tsu mikshel kyunki ye. Nga tsu mikshel kyunshin ba. Din nangno la mina tangpo la katu ina yang chatsi ki je la ki ye chigu ye re. Rewa. Dede. Now for the first person to indicate its present tense, you have to add ki ye after the verb. Like nga tso nge so tu ki ye. Tu is the verb. Then ki ye. Which is I am brushing my teeth. Nga tso kalak sa yi ye. Kalak sa is the verb. And then plus yi ye. We are eating food. Nge nangjong che ki ye. Nangjong che is doing homework. Plus ki ye. Nge tuglok tu ki ye. Tuglok tu is washing clothes. Plus ki ye. Nge yike jong ki ye. Yike jong is studying. Plus ki ye. Nge gongse so ye. Gongse so is preparing dinner. Plus ye. Nga tsu dushu che ki ye. Dushu che is traveling. Plus ki ye. Nga tsu kecha shu ki ye. Kecha shu is present. Verb to talk. Ki ye is present tense.
ngazue Michelle Kuhn ki Michelle Kuhn is wearing glasses ki plus ki ta minan nipa la tatawa kante suyo gugu yore labna lela bore kyo ki so chu ki yore de minan nipa la chal gugu yore ki yore de nguen de la minan thambo la ki yore charwa ta ki yore chare kyo ki so chu ki yore you are brushing your teeth wa so chu chasik che kirang ki nangchong che ki yore nangchong che la na chasik wa ane ki yore kirang zu tuklok chu ki yore tuklok chu washing clothes wa ane ki yore ki zu gongse so yi yore gongse su wanda khala tatik che wa yi yore kirang zu jushu che ki yore jushu che chasik wa ane ki yore kirang zu kecha shu ki yore kecha shu chasik wa ki yore kyo ki Michelle Kuhn ki yore Michelle Kuhn chasik wa tene ki yore tendare you have to add kyo ki so tu ki yore ki yore you have to add ki yore you are brushing your teeth which is so tu is brush your teeth ki yore makes present tense for the second person kyo kalak so plus ki yore you all are preparing food kyorang ki nangchong che ki yore nangchong che is doing homework ki yore kyorang zu tuklok chu ki yore tuklok chu is washing clothes kyorang so is plural of you all ke ki yiki jong ki yore yiki jong is studying ki yore makes it present tense ke zu gongse so yi yore gongse so is preparing dinner plus yi yore kyorang ki jushu che ki yore jushu che is traveling plus ki yore kerang zu kecha shu ki yore kecha shu is talking ki yore kyo ki Michelle Kuhn ki yore Michelle Kuhn is wearing glass plus ki yore ta minasumba la minasumba ta minanipa ni chipa chikyare minasumba yang kong ki so tu ki yore ane he or she is brushing teeth ra jojo kalak so yi yore ra kalak so de gang la yi yore acha ki nangchong che ki yore nangchong che de gang la yi yore garo ki tuklok chu ki yore tuklok chu de gang la yi yore tenzin ki yike chong ki yore yike chong de gang la ki yore ame gongse so yi yore gongse so de gang la yi yore ashang ki jushu che ki yore jushu che de gang la ki yore kongsu kecha shu ki yore kecha shu de gang la ki yore chokpe Michelle Kuhn ki yore Michelle Kuhn de gang la ki yore tenda she gu ki yore ra 근데 now for the third person it's totally same as second person so you have to add ki yore kong is he or she which is third person kong ki so tu ki yore so tu brushing teeth ki yore to make it present tense Jojo is older brother Jojo kalak so ki yore kalak so preparing food plus ki yore Achak ki nangchong che ki yore Achak is older sister nangchong che is homework doing homework plus ki yore garok ki tuklok chu ki yore garok is girlfriend or boyfriend or partner tuklok chu is washing clothes plus ki yore tenzin ki yiki chong ki yore yiki chong is studying plus ki yore ame gongse so yi yore gongse so is preparing dinner plus ki yore ashang ki jushu che ki yore jushu che is traveling plus ki yore kongsu kecha shu ki yore kecha shu is to talk plus ki yore chokpe Michelle Kuhn ki yore Michelle Kuhn is wearing glass plus ki yore ta maungba kandes jargo ki yore labna for the future tense minna thangbo la ki yue labaya mare ki yin tene ko chasik gije la ki yin jarna ko maung bachagire perna nge so tu ki yin I will brush my teeth so tu te gang la ki yin
nga chue khalak sayi yin khalak sayi yin le de 이게 집에 값을 비주얼에 이다야 기자 쉐베 값을 사키 인지와 아주 칼락사 되게질라 이인 네 낭종 제기인 낭종 제 아니 기인 네 독록 추기인 독록 추 되게질라 기인 아주 이게 종기요 이게 종 아니 되게질라 기인 아주 공세소 되게질라 기인 아주 주슈체 되게질라 기인 아주 깨자슈 되게질라 기인 아주 믹실견 되게질라 기인 Now you have to add 기인 for the first person. 예, so 투기인. I will brush my teeth. ngatu kala sayin. Kala say is the verb plus yin, which is we will eat food. 예, 낭종 제게인. 낭종 제 is the verb plus 기인, which is I will do homework. 예, 독록 투기인. 독록 투 is the verb plus 기인, which is I will wash clothes. ngatu 이게 종기인. 이게 종 is study plus 기인, which is we will study. ngatu 공세 소이인. We will prepare dinner, which is 공세소 is the verb plus yin, which is we will prepare dinner. ngatu 주슈체 제기인. 주슈체 is the verb plus 기인, we will travel. ngatu 깨자슈기인. 깨자슈 is the verb plus 기인, which is we will talk. ngatu 믹실균기인. 믹실균 is the verb plus 기인, which is we will wear glasses. 다 미나니바. 미나니바라 추기레. 그래봐. 아니 큐기 소 추기레. 소추 대강라 기레. 아니 다 단다 소 추기레 봐. 큐츠의 칼락 소이레. 칼락 소이레 람데 아니 칼락 소 자체그와 대지라 이레. 교랑기 낭종치기레. 낭종치 대지라 이레. 교랑츠 독로 추기레. 독로 추 대기질라 기레. 큐기 예게 종기레. 예게 종 대기질라 기레. 큐츠 공세 소이레. 공세 소 대지라 이레. 교랑기 주슈 제기레. 주슈 제 대지라 기레. 교랑츠 깨자 슈기레. 깨자 슈 대지라 기레. 큐기 믹실 균기레. 믹실 균 대지라 기레. Now for the second person you have to add 기레, which is totally same for the third person. 큐기 소추기레. 소추 is the verb plus 기레, which is we will brush you will brush your teeth. 큐츠 칼락 소이레. 칼락 소 is the verb plus 이레, you all will prepare food. 교랑기 낭종치기레. 낭종치 is the verb plus 기레, which is you will do homework. 교랑츠 독록 추기레. 독록 추 is the verb plus 기레, you all will wash clothes. 케기 예케 종기레. 예케 종 is study plus 기레, you will study. 케츠 공세 소이레. 공세 so is the verb plus 이레, which is you all will prepare dinner. 케랑기 주슈 체기레. 주슈 체 is the verb plus 기레, you will travel. 교랑츠 깨차 슈기레. you all will talk. 기차슈 is the verb plus 기레. 큐기 믹실 균기레. 믹실 균 is the verb plus 기레, which is you will wear glasses. 미나숨바다 미나니바니 직바시자레. 기레 자레레. 콩기 소추기레. 콩기 소추기레. he or she will brush teeth. 소추 대기질라 기레. 조주 칼락 소이레. 조주 칼락 소 대기질라 이레. 아자기 낭종치기레. 낭종체 대기질라 기레. 가로기 독록 추기레. 독록 추 대기질라 기레. 텐진기 예기 종기레. 예기 종 대기질라 기레. 아메 공세 소이레. 공세 소 대기질라 기레. 이레. 아샹기 주슈 체기레. 주슈 체 대기질라 기레. 콩수 깨차슈기레. 깨차슈 대기질라 기레. 족배 믹실 균기레. 믹실 균 대기질라 기레.
So for the third person, it's totally same as the second person, which is kire after the verb. Kongki so to kire. So to is the verb plus kire. She will brush teeth. Jojo kalak so yire. Kalak so is the verb plus yire. Jojo will prepare dinner. Prepare food. Acha ki nangjong chi kire. Nangjong chi is the verb plus kire, which is acha will do homework. Garo ki tuklok tu kire. Tuklok tu is the verb plus kire. Garo will wash clothes. Tenzin ki yeki jong kire. Yeki jong is study. Um, plus kire. Tenzin will study. Ame gongse su yire. Gongse so is prepare dinner. Plus yire, which is mother will prepare dinner. Ashan ki dushu che kire. Dushu che plus kire, which is uncle will travel. Kongsu kecha shu kire. Kecha shu is the verb plus kire. They will talk. Chokpe Michel Kyungire. Michel Kyun is the verb plus kire, plus kire, which is the friend will wear glasses.